Lamsao Babsong Hanhai Nailena Tine Tripura Public Service Commission Buhagri Katal Recruitment Notification Nongri Hakia Advertise number 14 2023 Babsong Animal Resource Development Department Hoite Katal Post Nongri Hakia Government of Tripura ni Post Sungkai Veterinary Officer TVS Grade 5 Group B Gazetted Officer Babsong Obo Beton Tongnao Jabo 10,213 simi 34,800 sel 1 te level 13 tongnai beton khub kaham te grade pe manai 4,800 khlai grade pe manai oro post total vacancy kokha 67 SC tongo 16 brirong bagai 6 ST tongo 25 brirong bagai 9 জন te UR tongo 26 brirong bagai 9 jon te ex serviceman tongo khoroksa gai bayapsong ororna thanga gai chini qualification busuk nangnai qualification hokka jaga veterinary science ni tei ning degree pass khlaijak kanya ning jaga application khlaimanai hingke jara disabilities jara okhomta borok bo jaga o application ni bagai sujuk tongnai opportunities gai o jaga desirable phungjak ha desirable nangya PRTC nangnai tei o jaga o bengali ba kokborok mano nangnai hini sajak ga desirable asuk gurutoya o degree pass khlaijak kaya ning o jaga application rimanai gai bayapsong o jaga o age singka kai age tongo 40 years ni bisingo ongna nangnai o jaga o lowest ni phungjaliya 18 to 40 years ni bisingo o jaga application khlaimanai 14 tarik 11 mas 2023 bai nongni age no calculate khlai nongni 40 years ni bisingo karo norok application khlaimanai maximum 40 years ni bisingo sajaka jara SC ST borong bagai 5 years relaxation tongnai borok o jaga 45 years porjonto jaga application khaimanai gai babsong jaga the last date of submission of online application o jaga last date application khlainani bagai date dijaka 14 tarik 11 mas 2023 November ni 14 tarik porjonto jaga application khaimanai sari sara 5ta jora babsong obokai last date online application khlainani bagai gai babsong tei oro naidi obo hongkai number of vacancies o jaga khorokjabo 5 jon khlai candidate rokno ring hojaknai personality test interview ni bagai 2 jono hongkai 8 jon khlai nahajaknai gai babsong jara naising tongnai rok norok khlaide gai o jaga babsong interview ba personality test ni bagai will be 30 mark ni o jaga o tongnai out of 30 mark 25 marks shall be access personality qualities 30 ni bisingo 25 mark o jaga shall be assess the personal qualities o jaga sajaka 25 mark gai abo haiklai oro merit list koknai gai babsong oro online application khlaina bagai start naidi start nangkha 30 tarik 9 mas 2023 30 tarik 9 mas 2023 simi 14 tarik 11 mas 2023 saringni sara 5ta porjonto jaga application khlaimanai online khaina bagai portal likha 30 tarik 9 mas 30 tarik September ni simi November ni 14 tarik porjonto jaga application khaimanai saringni sara 5ta jora gai jara application khaina musungnai rok khaide tei aro tamtam tongnai important fee nangnai o jaga o rate of recruitment fees phunukjaka o jaga o jara general borok hongkai 350 টাকা nangnai jara STS BPL card holder ba physically handicap borok hongka o jaga 250 kaino application khlaimanai gai jara naising tongnai rok jara qualification gwnang rok o jaga apply khaidi tei abo oro syllabus phunukjaka borok busuk busuk phainai syllabus o jaga o tongo English 10 ta question tongnai kaisa 1 mark ni khlai phainai abo kai bini syllabus synonym antonyms songnai use of common phrase idioms use of appropriate preposition and article abo bini
syllabus tongnai oroni bisingo phainai. Tei o jagao general knowledge tongnai tei current affairs tongnai 10ta question thaisa ek khlaimanai 10 ni phainai. Baibsong o jaga borni jar syllabus rijak tongo naijin rok abo gainarok notification o description link o rok abai download khai naijai. O jaga MCQ part 2 veterinary science and animal husbandry orni phainai 150 question 150 mark ni tongnai abo boni syllabus rijaka abo phulukhai ma porinai jara exam ni bagui preparation nanai rok abono phulukhlai rok kaham kai ma porinai jara application khainai rok khaidi September ni 30 tarik simno application start wngkha gai babsong o jaga naide pattern of examination o jaga general study MCQ part English tei general knowledge including current affairs hainai 20 mark ni tei o jaga MCQ part 2 veterinary science AS oboni hainai 150 ni tei o jaga interview ni tongnai interview ba personality test ni tongnai 25 khlaimanai o jaga mark tongnai tei o jaga 2 number knowledge of Goroup ba Bengali language jara manai boroni bagai 5 mark khlai tongnai total 200 mark ni tongnai jara application khainai norok khlaidi jara qualification ganang gai babsong oro hingkakai total writing exam nai 170 ni question tongnai kaisa 1 mark khlaimanai 170 no mark bo tongnai gai babsong o jaga 180 minute khlaimanai total 3 ghonta khlai tongnai gai babsong jaga negative marking tongnai 0.25 mark saita sayakai kaisa kata thangnai tei babsong o jaga jara merit list ongkhnai borokni bagui interview o ringjaknai hinui o jaga sajaka TPSC guidelines ni through te gai jara application khainai hani uansuk tongjak jara naising tongjak rok khaidi gai aswk no haino hai jotono no hambai.